Апресс-конференция арту Аԥсны журналистцәа реидгылахантәаҩы Руслан Ҳашыг ҳауаажәлар ирыдиныҳәалеит иахьатәи амш. Ҩынҩажәа шықәса раԥхьа аԥсуа телехәаԥшра ефир ахьацәырҵра хҭыс дуны иҟалеит аԥсуа жәлар рзы. Руслан Ҳашыг убри ашықәсан дыстудентын. Сара сыҩназ азеиԥш нхарҭаҿ ҳгәы хыҭхыҭуа ҳтелербагақәа ҿакны аефир ҳазыԥшын. Уи иацыз апатриотизмра иахьа уажәраанӡагьы сыцуп. Сара насыԥ змоу сакәны схы сыԥхьаӡоит, зқьышәи ԥшьини жәабатәи ашықәсқәа рзы ателехәаԥшраҿы аусура сахьалагаз иҳәоит Руслан Ҳашыг. Коллегацәа иахьатәи амш шәыдысныҳәалоит, ирыдысныҳәалоит ҳажәлар, урҭ рмилаҭ қәԥара, урҭ рааԥсара иахылҿиааз аԥсуа телехәаԥшра иахьа уажәраанӡа инижә шықәса рыҩныҵҟа аус уа изуаз, иахьа иацызҵо ажәлар рымаӡ аура дахьааҳамкәын, ахҭыс бзиақәа, ажәжь бзиақәа еснагь ҳҳәынҭқар иацны ҳажәлар ирыцны ҳара иҳацны анцәа ҳҟаиҵаа. Ԥшьини жәабатәи ашықәсқәа рзы Руслан Ҳашыг аԥсуа телехәаԥшра редактор хадас дҟарҵоит. Усҟан Аԥсны иреиҳаӡоу асовет ахантәаҩыс иҟаз Владислав Арӡынба ибзоурала аԥсуа телехәаԥшреи асовет еидгыла телеканалқәа рыбжьара аимадрақәа шьақәдыргылеит. Владислав Георгиевич Арӡынба поставил перед нами задачу, помимо всех внутренних задач, которые мы должны были выполнить в эфире абхазского телевидения, наладить творческие контакты тогда еще с телевидением СССР. Тогда он назывался Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, а чуть позже он назывался Первый канал Останкино. И вот я в 1991 году, в феврале, вместе с депутатом Верховного Совета Абхазии Ринатом Кача были командированы в Москву вот для налаживания этих творческих контактов. Ирыбжьарҵаз аимадрақәа рылҵшәахеит Урыстәылатәи Вести, ВГТРК, Останкино каналқәа рҟны Аԥснытәи ахатә корреспондентцәа аусура иахьалагаз. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟан ажурналистцәа Руслан Ҳашыги, Кристиан Бжьаниеи. Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан аԥсуа телехәаԥшра аусзуҩцәа ирылшеит имҩаԥысуаз ахҭысқәа зегьы аобиективла раарԥшра. Ари аусаҿ аимадара рыбжьан Урыстәылатәи ажурналистцәеи дареи. Араҟа иалкааны иӡбахә ҳәатәуп иахьа апресс-конференциа иалахәыз Аԥсны аамҭа уадаҩы анҭагылаз аамҭазы аматериалқәа аефир иаззырхиоз Урыстәылатәи журналист Владимир Лусканов. Мне очень приятно находиться вместе с вами в эти дни, когда отмечается такая замечательная дата рождения абхазского телевидения. Уверяю вас, 40 лет назад никто не предполагал, во что выльется эта простая, казалось бы, техническая задача создания информационного телевидения в Сухуме, вещающим на абхазском языке, опирающимся на национальные кадры. Последствия этого решения проявились годы спустя, но самое главное, что такое национальное телевидение было создано и очень за короткий срок сумело обрасти национальными кадрами, прежде всего журналистами, операторами и людьми, способными организовать сам телевизионный процесс. А теледиратор автор Ривера, автор Гарри Арста, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан аоператор Саус Иуан. Иара излеиҳәаз ала Аԥсны имҩаԥысуаз аибашьратә хҭысқәа иахьынӡазалшоз иаадырԥшуан аԥсуа телехәаԥшра аусзуҩцәа аибашьратә аҿы ишихьчамызгьы. Апресс-конференциаҿы Аџьынџьтәылатә еибашьраан аԥсуа телехәаԥшра иааннакылаз аҭыԥ имҩаԥнагоз аидеологиатәы дазааҭгылеит Аԥсны журналистцәа реидгылахантәаҩы Руслан Ҳашыг. Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ҿыцхыраара ҳзыҟазҵоз аибашьцәа, Нхыҵ-Кавказтәи аибашьцәа, ҳашьцәа иҟарҵоз аҿаԥшеиԥш, ҳара ҳжурналистикаҿы Урыстәылатәи ателехәаԥшрақәа рҟынтә иааны аус зуаз ауаа абас еиԥш иҟаз адгыларагьы ацхыраарагьы ҳзыҟарҵеит. Зганкахьала ари дара редакциақәа ирыҟарҵаз адҵакәын, аха иҩбахаз ҳара иҭырхуаз авидеоматериалқәа еснагь ҳара ҳредакциақәа рҿы иаанрыжьуан. Ажәлар игыланы абри рыԥсадгьыл ахьчара ианалахо ауаҩы инымыр ажурналистгьы уахь дналаҵаны абарҭ ирнымԥшыр, русура ианымԥшыр амуӡит.
ари ҳара ҳиаира иахыҵхырҭоуп ҳәа исԥхьаӡоит, даҽакгьы зегьы раасҭа ихадароуп, ҳаргьы зныкгьы ҳхы иаҭаҳамшьеит. Ҳәаанырцәынтәи аус зуаз ажурналистцәагьы рхы иаҭарымшьеит, иҟам ианым уҳәан-сҳәанқәа рыла аинформациа аиҿкаара, уи иабзоураны ҳара абри ҳажәлар имҩаԥыргоз аԥсадгьыл ахьчара зақәԥара адгыларагьы еилкаара аиуит. Аԥсуа телерадио илахәыраҿ акыр шықәсқәа инеиԥынкыланы анаԥхгаратә ҭыԥқәа рҿы аус зухьоу ажурналист Кристиан Бжьани иҩызцәа ажурналистцәа ирыдиныҳәалеит иахьатәи амш. Иахьа амилаҭ телехәаԥшра аира машина згәарҭо ирыдысныҳәалаз сҭахуп сара сҩызцәа аиҳабацәа раԥхьаӡа уахь аусура саннеи аус сыдырулеит, избанзар сара сзыҳәан ателехәаԥшратә журналистика занааҭ хәыҷык исцәыхаран сара агазеҭаҿы аус зуан. Аха гәык-ԥсыкала срыдыркылеит, исыцраауан цәгьалаҵәҟьа. Ирыдысныҳәалоит сҩызцәа краамҭа шықәса аус еицаҳуан, аибашьра ҳаҳкит, аибашьра ашьҭахь аамҭа хьымҭақәагьы ҳаҳкит ҳәа аҩныҟа ҳамҵаӡакәан, уа ус ҳауон, алафахәы ҳазҵааӡомызт, ахьымҭрақәа ҳрыхәаԥшӡомызт, игәаҳҭаӡомызт. Ҳаидгылан аус ҳауон. Иҟан уи аамҭақәа аус ҳацызуаз аӡӷабцәа, амонтажерцәа рхәыҷқәа хирго рымаӡамызт, аусурахь инаргон. Уа ҳара аус ҳахьаҳуаз убра даргьы раамҭа мҩаԥыргон. Уа ирызҳаит рхәыҷқәа. Ирыдысныҳәалоит иахьа ҿыц инеиз аусура. Ҿа дуӡӡақәа рзеигьашьоит. Исҭахуп есымша иргәалашәазарц закәытә аамҭа хьанҭо иахнагахьоу амилаҭ телехәаԥшра. Аԥсуа телехәаԥшра аусзуҩцәа риубилеи рыдырныҳәалеит апресс-конференциа иалахәыз Аԥсны аинформациатә хархәагақәа русзуҩцәа. Денис Гергиев-ԥҳа, Ҭамаз Ҷкәан, Аԥсуа телехәаԥшра.